Hayi nangivele mina guys ngiyavuka 16 lapha ngithatha ngibambisa inkukhu zakamakoko ngebreakfast fast namuhla ziphelele zonke ezisejari phela vane ngithi ngiyavuka ekuseni ngithi ngiyozibamba ngebreakfast ngizithole ezingekho nokuba khona lezi nkukhu sezihambile ziye lapha esikoleni. Angisho lapha esikoleni kuyadleka na abantwana mabadla ama-snacks lawo wela phansi ziyadobhadobha manje abantwana sebabhala ama-exams sebasikari esikoleni nokudla kusekho. Kusho kona ukuthi manje back to square one kumele zingilinde ngize ngivuke before ziyodla. Ngisho mina kudala ngivuke ekuseni ngithi ngiphumela ngaphandle ngingazitholi manje ke sezizolinda mina mangivuka ngo-10 futhi nalo mbila wazo sowuphelile lapha guys. Akekho umuntu ongangithengisela umbila around Middelburg. Nisakhumbula mos no last mangichecka lana evenini bekunenkukhu ebekelako ngithize ngiyabheka namuhla ngathola amaqanda akhona seka-21 tjo hayi no lo mcude ngiyawusaba uyasipeyida yong. Yes izinkukhu ziyabekela left and right and center nalapha endlini epitbull ikhona ebekelayo. Hey mara la maqanda walena ngathi maningi kakhulu ikhona uwavala wonke kumele ngiwakhiphe lawo amanye ngiwalahle once akusiza cause if angeke ngenze njalo la maqanda yokugcina bolile cause elinye ngeke lifuthumale kahle elinye lifukamelwe namuhla kusasa lifukamelwanga. Yes hayi mina guys sengidiniwe le mvula lena yong. Ngiyareka kunini kanti ihamba nini vele mari weresoni mnandi cause asijuluki nokujuluka nanoma ungalala ungakagezanga ngigunuka bheka njengazula ngigezanga mara lo angilizwe iphonyana eli-snacks lana kimi namuhla bengeke ngigeze just that ukuthi nginegile le wena imvula ibhora ngokuthi endlini ngiyangcola and nanoma ungasula kuyoba feyila after 10 minutes mara if bengihlala ngiyi-1 umshana ngegaba engizokorobha maye umshana yes shaying up and down enzima kakhulu thize mangisalinde amanzi wami wetiye ukuthi abile lapha ngathi yazini athi ngenzele ne-pitbull i-breakfast fast bakuyi-pitbull kula malanga alizwa kamnandi yong. Yes sengithize mangilapha e-pet shop ngabona bathengisa amarask wezinja ngathi lawanye awathenga i-pitbull ngifuna khe lihlafunya one day umshana ngimthola pupura la makuku phela amakuku wathanda blind ngasala ngathi yazini thatha la yolahla lapha edustbin thize makasashona le dustbin eyolahla ngathi yazini ake ngomhlola ngewindow ngibona ukuthi yolahla rehe lo phela abantwana niyabaza bathembisa khona kumthuma kahle ukuthi uhambe uyolahla lana endleleni avula phuthulula afuna ubona ukuthi kunani lana phakathi hayi no kusho kona ukuthi umshana sekavuthi uvele waya straight edustbin walahla. Ngiyabona nanoma singamshaya nalo muzi angeke ayenze izinto ezisnag he ngaze ngakhumbula ngisasemncane lo kwakudala lana ngithi bebanokuthi mabaye town bangishiye ngiyi-1 angisakhumbula fandi 1 ukuthi bengina ngakhe mhlawumbe benginabo 8-9 years so niyabona lento le ukuthi bakushiya u-1 mara batshela umakhelwane ukuthi ye makhelwane sisaphumile sisacela nethi usibhekelena siyabuya nethi manje kahle bekumele ukuthi ekithi mabahamba mina ngihambe ngiyodlala nabantwana bakamakhelwane ngihlale nabo until umamama azabuya mara mina ngathi yazini mama ngizohlala lana endlini mama wathi alright ngize masengibona ukuthi hayi showcase bahambile manje hayi ngiyangibona sengithatha umetshisi lapha ngibhizi ngiyatukatuka ngidlala ngawo yeyi angazi bengidako yini mina lapha ngithi yazini athi ngithathe lo metshisi ngitexte ukuthi egarden lizosha natsho garden labamba umlilo guys into eyenzekala ngalela nifuna nokuyazi guys mangithi hlana le pitbull lapha ngaphandle libhizi lipupura la makuku walo ukhona omunye lapha kwenye vlog uthize ipitbull alinawo amazinyo mara guys ipitbull nawo amazinyo licabanga ukuthi ngawadla njani la makuku lingana amazinyo libhekisise kahle mosayabonakala bantu baselesli mara ready for kusasa ngizabe ngilapha eVulture Lifestyle nenze sure ukuthi niyafika ongana transport angifonele ngizomlande kabo fast bese sengicedile uphuza itiya lapha ngathi yazi njengoba le weather lenisona namuhla athi ngizilayitela ihit angene engubeni vane ngizwa abantu bathi bashaye Netflix and chill nami ngishaya yona namuhla nethi ngishoda ngamayinya nomalumazi kamshana lana iqeleni hayi no lezulu lizimiselanga ukuhamba yong. Yes silithela waya nangale ku-apartment yami 3.5 million ngisuse yilo mos qine sekunethela omunye yizwa imvula ukuthi iyana mara ibhayisikili uyibekele ngaphandle thina sihleze ezindlini ngelinye ilanga sothi siphumele ngaphandle siyithola ingekho njengale trekela yakhe lena yi-weekend yokugcina yakaNovember siyivaleni ngesitayela Sunday lapha edukuza sithi hello December.